салом ба таваҷҷӯҳатон. Нашри навбатии барномаи иттилоотии хабарҳои рӯзро мустақиман аз студияи марказии радиои Муҳоҷир мешунавед. имрӯз душанбе 14 сентябри 2020 сол аст. вазорати умури хориҷаи Тоҷикистон хабар медиҳад, ки дар як парвози махсуси чартерӣ шаҳрвандони Тоҷикистон аз Ҷумҳурияи Қозоқистон ба Душанбе интиқол ёфтанд. ҳамин тавр 153 нафар бо хатсайри содиротии Somon Air аз Алмато ба Душанбе омаданд. қайд карда мешавад, ки ҳавопаймои Somon Air парвози содиротиро барои баргардонидани шаҳрвандони Тоҷикистон, ки бар сари пандемияи коронавирус дар Қазоқистон дармондаанд, дар ҳамкории муштараки мақомотҳои салоҳиятдори Тоҷикистону Қазоқистон анҷом дод. ёдовар мешавем, ки аз Қазоқистон ба Тоҷикистон сар карда аз охири моҳи июн тадриҷан баргаштани шаҳрвандон сурат мегирад. ҳамин тавр рӯзҳои 29 июл, 9 июл, 5 ва 10 август низ ҳамватанон аз шаҳри Алмато бо парвози махсуси содиротии Somon Air ба Душанбе интиқол ёфта буданд. ёдовар мешавем, ки аз 20 март бошад ба манзури ҷилавгирӣ аз густариши коронавируси нави COVID-19 ва таъмини амнияти саломатии сокинон, парвозҳои байналмилалӣ аз ҷониби Агентии авиатсияи граждании ҷумҳурӣ муваққатан қатъ гардиданд. пас аз қатъи парвозҳо, Тоҷикистон шаҳрвандонашро аз Русия, кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил, инчунин Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Аврупо танҳо бо парвозҳои махсус баргардонида истодааст. дар Тоҷикистон мемонем ва хабарҳои рӯзро мустақиман идома медиҳем. дар душанбе ҷаласаи шӯрои соҳибкорони Тоҷикистон ва Фаронса тавассути видеоконфаронс баргузор шуд. иттилоъ медиҳад Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ сохторҳои дахлдори Тоҷикистон имкониятҳои сармоягузории ҷумҳуриро ба доираи тоҷирони Фаронса намоиш доданд. дар ин чорабинӣ намояндагони мақомоти давлатӣ, бахши хусусӣ ва дипломатҳо ширкат варзиданд. имкониятҳои сармоягузории Тоҷикистон ба доираҳои тиҷоратии Фаронса муаррифӣ шуда, бо ин васила онҳоро барои иштирок дар татбиқи лоиҳаҳои афзалиятдоки ҷумҳурӣ даъват намуданд. раҳбарияти Ассотсиатсияи соҳибкорони Фаронса ваъда додааст, ки пас аз беҳтар шудани вазъи эпидемиологӣ марбут ба коронавируси нави COVID-19, ҳайати соҳибкорон ва сармоягузорони фаронсавӣ ба Тоҷикистон ташриф оварда, имкониятҳои маблағгузории кишварро меомӯзанд. як сол қабл дар доираи сафари президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Париж байни корхонаи воҳиди давлатии Тоҷинвест ва Ассотсиатсияи соҳибкорони Фаронса ёддошти ҳамкорӣ ба имзо расида буд. ҷонибҳо инчунин дар бораи кушодани як оҷонсии рушди фаронсавӣ дар Тоҷикистон ба мувофиқа расиданд, зеро дар ҷумҳурӣ беш аз 20 ширкати фаронсавӣ фаъолият доранд. охирин таҳаввулоти Тоҷикистони ҷаҳонро мустақиман мешунавед ва ба Русия бармегардем. бино ба иттилои вазорати корҳои дохилии Русия, ба ҳамаи муҳоҷироне, ки ба Русия барои зиёда аз 90 рӯз меоянд, ID-кортҳо дода мешавад. тахмин меравад, ки қабл аз гирифтани васоити электронии хориҷиён бояд аксбардорӣ, изи ангушт ва аз муоинаи тиббӣ гузаранд, менависад РИА Новости. навигариҳо дар доираи лоиловаҳо ба қонуни федералӣ, ки аз ҷониби мутахассисони вазорати корҳои дохилии Русия таҳия шудааст, номбар шудаанд. дар ин санад гуфта мешавад, ки ID-кортҳо ба муҳоҷироне дода мешавад, ки нияти гирифтани мақоми сокинони дарозмуддат дар Русияро доранд ё аллакай ҳамеша дар ин кишвар иқомат мекунанд. ID-корт як ҳуҷҷати ягона бо интиқолдиҳандаи электронии иттилоот аст. иқтибос меорад оҷонсӣ аз таҳиягарони лоиҳа. шаҳрвандони хориҷӣ танҳо пас аз гузаштан аз сабти изи ангушт, аксбардорӣ ва ташхиси тиббӣ, ки барои муайян кардани бемориҳои хатарноки сироятӣ пешбинӣ шудаанд, метавонанд ҳуҷҷати мазкурро ба даст оранд. тартиботи дар боло овардашударо 10 сол як маротиба такрор кардан лозим меояд. вазорати корҳои дохилӣ таъкид мекунад, ки хориҷоне, ки ба муддати на камтар аз 90 рӯз ба Русия меоянд, гирифтани шаҳодатномаи мазкурро талаб намекунанд. интизор меравад, ки ин санад дар охири соли 2021 ниҳоӣ шавад.
ادامه خبرها. در حال حاضر در مسکو راه‌اندازی هیچ گونه چاره‌های لابگی و محدودیت‌های سانیتری به نقشه گرفته نشده است. اطمینان داد شهردار مسکو سرگئی سابیانین در صحبت با خبرنگاران. همه داروهای ضد ویروسی، تکنولوژی‌های ضروری که امروز از جانب وزارت تندرستی تصدیق شده‌اند در مسکو تامینند و ما به همه گونه سناریوهای منفی آماده ایم. اما امیدواریم که این رخ نخواهد داد، گفته است رئیس شهر مسکو سرگئی سابیانین در پرزیدیوم شورای هماهنگسازی ضد کرونا ویروس. همچنین شهردار مسکو شهروندان را دعوت کرده است که توصیه‌های علاقه مقرر گردیده طبیبان را پورا اجرا کنند و در سمت پیشگیری هر گونه بیماری‌های سرایتی بی‌پروا نباشند. این اشاره سرگئی سابیانین به حالت پوشیدن حتمی نقاب در داخل نقلیات جمعیتی و هم مرکزهای سودا در اساس طلبات مقامات راسپاترنادزور نسبت به تشکیلات‌های خوراکواری داخل دارد. در این حالت به گفته او وضع در هفته‌ها و ماه‌های آینده غیر قابل اداره کنی خواهد بود. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در جریان ملاقات امروزش با رهبر عملکننده بلاروس الکساندر لوکاشنکو تصدیق کرد که مسکو به مینسک 1.5 میلیارد دلار قرض می‌دهد. می‌نویسد ایران اوستی. و اینچنین اعتبار شده است که روسیه بزرگترین سرمایه‌گذار در اقتصاد بلاروس است. کشورها در بسیار بخش‌ها همکاری خیلی عمیق دارند. و گفته ولادیمیر پوتین روسیه و بلاروس باید تجارتی را که در بهار و تابستان هنگام پهن‌شوی سرایت کرونا ویروس رو به کاهش آوردند برقرار کنند. پرزیدنت روسیه قید کرده است که برای رفع مشکلات پایه‌های زیاد دارند و اینچنین نیت وارد نمودن تغییر لایحه‌ها به کنستیتوسیون بلاروس را منطقی و سریع‌وقتی نامید. همزمان تاکید گردیده است که بلاروس‌ها باید وضع را مستقلانه بدون هیچ گونه اشاره بیرونه درک کنند. ولادیمیر پوتین نخستین رهبر خارجی شد که الکساندر لوکاشنکو را پس از انتخابات پرزیدنتی روز 9 آگوست به ملاقات پذیرفت. از آن وقت تا این جانب در بلاروس یاد از یک ماه است که اعتراضها قطع نمی‌گردد. اشتراکچیان گردهمایی‌ها مطمئنند که در آوازدهی تقلب صورت گرفته است. مینسک برای نگاه داشتن قرب روبل بلاروس با قرض روسیه نیاز دارد. این کشور در طول یک ماه 15% ذخیره‌های طلا و اسعار را از دست داد و شهروندان اسعار خارجی را با سرعت رکوردی می‌خرند و از بانک‌ها پول‌های گذاشته خود را باز پس می‌گیرند که این روند استواری اقتصاد بلاروس را زیر سوال می‌برد. ادامه خبرها. امروز به طور غیر چشم داشت قرب روبل روسیه در برابر یورو و دلار بالا رفت. صبح امروز دوشنبه 14 سپتامبر روبل در مقابل دلار و یورو در سودای بیرژه مسکو افزود. همین طور دلار در برابر روبل روسیه 20 کپیک کاهش یافته به 74.85 روبل برابر گردید. قرب یورو باشد 18 کپیک پایین شده 88.167 روبل را تشکیل داد. اقتصادشناس بین‌المللی اندری کولگانوف محقق پیشبر اقتصاد جهانی در دانشگاه دولتی مسکو قرب روبل را برای یک هفته آینده در برابر دلار و یورو پیشتاز پیشگویی می‌کند. در مصاحبه با خبرگزاری نیو فارم این اقتصاددان سناریوی قبلا گفته دیگر اقتصاددانها را ناممکن نامید که طبق آن تا آخر سال 2020 پول روسیه در سطح 70 روبل برای یک دلار خواهد بود. شما آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیوی موجی شنیدید. سلامت باشید.